Kapatanya bien bien, kapatanya bien vraiment, kapatanya bien bien, kapatanya bien vraiment. Noma kapatana jivunia kapata fika kapatana ya mjini tu bila hapo bure. Ndio tunaona leo tutembelee biro ya quartier ya Kapata, na kwa sasa tunapatikana Kapata. Tunaweza sema karibu tena sana kwa chef de quartier. Soyez les bienvenus sur notre TV Era TV online. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Tunashukuru na tunafurahi siku ya leo kwa kuona na kupita kwa TV yetu. Kwa majina unaanza kuita jina gani? Jina yangu ni Monsieur Dikumbi Musaji Amolin. Merci. Na tunashukuru tena sana, na tunaona huko na mtu pembeni hapa. Soyez bienvenue papa, soyez bienvenue. Merci beaucoup. Jina yangu ni Kabash Muyombo Jean, chef de quartier adjoint Kapata. Chef de quartier adjoint Kapata. Tunasema merci beaucoup. Na Mungu awabariki sana kwa kazi Mungu anafanya. Mungu awabariki sana. Asante. Na kusikia leo bado tulifika hapa, tulipenda tuketu wapatie remerciement kidogo ibaki, kisha wanasema population ya Kapata inasema mnafanya kazi nzuri sana. Sio mawazo yenu, sio watu wanasema mnafanya kazi ya bien. Na wanasema Mungu awabariki sana kwa kazi Mungu anafanya. Sio mnaanza kuwa na neno moja ama mbili ya kusema ndio population. Ndio monsieur le journaliste. Je pense kama unatumika kazi parfois ou peut-être ana mwenye utasema ninatumika vizuri. Kama wewe mkupita kwako mumugini unasikia watu wanasema huyu chef de quartier Dikumbi Musaji Amolin iko natumika vizuri mkapata, ni vile parfois vile unaona, ni vile wanaweza kuona, ni vile wanaweza kuappreciate kufuatana na mawazo yako na vile banaona bo benyewe. Kama bo wanaisema tunashukuru kwa Mungu, tunasema asante, na tutapenda kusema Mungu tena tusaidie hekima na akili, bisika sababu kutumika kwetu tukushapote na mkumestre wetu Françoise Mangoiji Kuwaha wa community Dilala ndio autorité municipale, eko suivi na adjoint wake Nyimbo Katumbwe Michel. Kupitia kwa hekima na akili ya madame le professeur wetu wa Dilala kude chapeau kwake, na shetu kuna imité puisque je pense bien banasema nyoka hawezi kuzala kitu kia atazala kuzala nyoka, samaki hawezi kuzala kitu kia atazala paka samaki. C'est pourquoi tuko paka initiative ya professeur wetu Françoise Mangoiji Kuwaha na kufuata kabisa mapato yake vile kunatembea mbona mtu anapietine na shie tunakuwa watoto yake tunaanza kuimite na kumsaidia kazi. Kama mlikuwa unajua kuuliza nishina na commentaire njoo ya mingi, ni vile basha kwa apprécier kwa population, na shito na shukuru kama population inatusaidia vitu vizuri sawa hili. Merci beaucoup monsieur le journaliste, tuna commentaire ya mingi. Ça va monsieur le quartier, chef de quartier, tunaweza sema merci beaucoup kwa mambo ya sagesse na moya kuzoambia jeunesse na conseil inaweza kuwa mo gani kwa ita. Mais en tout cas merci beaucoup monsieur le journaliste. Dernièrement tulifanya conseil de sécurité élargi, c'est-à-dire tuita a responsable makusha différentes banaishi mwetu Kapata. Kapata ni parmi les 6 quartiers inexistent en commune ya Dilala. Wala tulifanya ile comité de sécurité, tulipenda tubebe mawazo ya population ku base, batu expliquer mu cadre sécuritaire kama muko mubaya fulani bana constate tena mwi periode batoneshe, sababu shie kumbele tulikuwa ni shibo tema service ya kuachana, tulikuwa na police territoriale sociale, tulikuwa na bureau de FARDC, tulikuwa na CCO, tulikuwa na service yetu ya chembe
tulikuwa na police de mine mwile réunion de sécurité élargie, c'est-à-dire samba membre mule population barabara kwa makusha kwa jana tulizungumza nao, nikawapatia modalité ile community ya Bilala iko natumika na comité de sécurité ya Bilala vile ilitumika na vile ilipanga na vile ilitengeneza dernièrement, na tulisungumzia maneno pour que sécurité toni kama inabama mkapata babo benyewe banajibu hivi. Anasema mulangaji hapa kusema tunapika accent depuis réunion ilipitaka na kufika hii réunion hii mna Twitter ukapata mnakuwa nini kimya. Tunafelicite mwe comité de sécurité mkumbele yetu kwa wote paka na chef de quartier mwenyewe anashapote mkini muendelee kuishi mcollaboration ikile population ilitolomba wao bo banasema tunatumika vizuri mkadre de sécurité puisque aba enregistrer maka ya banditisme, aba enregistrer maka ya terroriste ni ya nini na nini. Mwaka tano tunafanya nabo ça fait 2 mois à peu près, selon kusema kwabo mrenyo yetu ya comité de sécurité. Alors ili tusoulager na shie kumbele tuoshi ba garant kila mtu structure yake etant que cadre sécuritaire ilitufurahisha na tujionyesha sisi wenyewe. Mimi nileta sauti na nileta instruction kwa bote sababu vile ba population na apprécier mtumikio yenu, mubambie hapa na muaccelerer mpite kuna hapa. Donc c'est pourquoi oui bashi tukuendelea kutoka tena mambo tungine comité de sécurité taweza kufanya mukapata tout en demandant l'autorisation à notre autorité municipale Madame Françoise Mangweji Kouar. Voilà, je pense en grosso modo Kapata est dans le calme, sauf peut-être les imprévus. Il n'y a pas quelque chose, sinon de tous ces temps, il y a de cela 2 mois, Kapata est calme. Mabuli tudogo tunashika kupotea village Kapepa ya msekter Lwilu territoire de Muchacha. Kwa hiyo tunashika tu mabuli tudogo, sinon ile aina entité yetu chie tuko juste mu quartier urbain ya Kapata chapeauté par la commune. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Adjoint, unaweza kuwa na mambo haya ya kusema? Sinon, merci beaucoup. Tunashukuru Mungu kutupa wakati, kutupa uzima siku ya leo. Tunawarudishia paka population yetu ya Kapata asante munene na wao juu wakati tuko natumika nabo mmoja ni pale bo wanafika mkipimo ya kusema tunatumika mzuri. Ile tutawalomba tu ni bo batumike mkono na mkono pamoja nasi kubile vyote. Chef wa mkini yako nasema bafuate na bataona mkini yetu itenda mbele sana. Ndio sauti tunaweza kuongeza. Merci. Chef de quartier, kwa mtu mmoja ama salamu wakati batu ama kwa chef unaweza kuwa bien. Ndio tunasalimia population mbele yetu ya Kapata. Je pense atuna commentaire ya mingi. Wetu chef wetu munene eko proche na shi hiérarchique ni Bourgmestre Françoise Mangweji Kouar na adjoint wake ni Bukatumbo Michel. Tunasalimia tena chef autorité provinciale wetu Mama Fifi Masuka Saint Marie Thérèse kuishi na shi katika pe na kutupatia mwenendo ya kazi vizuri juu ya province yake ya Lualaba iendelee kumbele. Tuko na mpikiana ya asante sana sababu population yetu derrière yake kumsaidia juu ya maendeleo ya mkini ya province ya Lualaba, na tunapia kude chapeau kwake, lakini population yetu Kapata tunamilomba muendelee pana kudenoncer sa vile tuko natumika na mwa collaboration, muendelee pana kudenoncer makao yote suspect, muendelee kutusaidia juu tuba marteler pale bantu ile model kupitia ma service compétent tuko nayo mwetu Kapata. Tuna commentaire TV. Ndio monsieur le journaliste. Kwa nimechekesha kidogo sababu hilo nimesha kusema deja l'essentiel. Donc hakuna tena ile tunaweza kuongeza kama commentaire hapana. Kisha kusungumuza yaliyo ya mafaa. Hatuna na mingi ya kuweza kuleta commentaire. Na population yetu tunaomba anesha kushikia kiyewa kwa derrière shie tunakuwa kumbele yabo. Kuna chefu
Anamtaka chef c'est parce que il y a derrière lui la population. Kama hakuna population ana chef. C'est pourquoi mimi kama fana batu sababu tuendeleze na bomukini. Petit à petit les autres soni na mkono kwa mkono sasa kidole moja wanasema nzetu wa Swahili nasema kidole moja kitatoshaka nchawa. Je demande là donc le concours de toute la population dans ces couches différentes. Tushikane mkono juma kwa kule yoro bayo sema kumbi kule batoto yetu bale benyo tuko na diriger na bo beko na soutenir l'action yetu ya shiba kwa yabo. Sinon en tout cas pas de commentaires. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup, monsieur le journaliste aussi.